kuvuga ngo nimukureho ingamba z'ubwirinzi uvuga ngo izi ngamba ziratubuza kubica nimuzikureho tubarangize nicyo bisobanuye sibyo ubwo se waba uri umusazi n'ikibazo cyo kuvuga ngo urumwiyahuze waba uri umusazi umeze gute FDLR byarasobanuwe bisobanurwa n'abayibayemo bisobanurwa n'amakuru dufite bisobanurwa n'amakuru duhabwa n'abari mu buyobozi bwa Kongo. FDLR iri muri FARDC. Nakubwiye ko gusenya FDLR bisaba gusenya FARDC, so bwa mbere mbikubwira muri iki kiganiro mu biganiro byashize. Hanyuma mu magambo make iri mu ngabo za Kongo. Hanyuma gusaba leta ya Kongo ngo nisenye igisirikare cyayo, nibwira ko nabwo abantu babayisaba bidashoboka. Ibi bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi muri CONOPS, Ministre Olivier Nduhungirehe ahora bisobanura buri munsi. Muri CONOPS biri clear. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo kora iki kuraho hwira itafari nanjye nkure hwira. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwasobanuye impamvu zashyizweho. Leta ya Kongo mu masezerano yahawe mandate yo gusenya umutwe wa FDLR. Bakoresheje ijambo neutraliser. Alors jewe nkunda gukoresha démanteler mais ariko kugira ngo wenda boshye ibintu neutralization cyangwa se kuvuga ngo ifo neutraliser le FDLR niyo langage bakoresheje, ariko igisobanuro cyabyo mu kinyarwanda cyiza ni ukurimbura no gusenya uwo mutwe. Leta rero ya Kongo nayo itabikoze. U Rwanda narwo turababwira ngo ntacyo tuvugana gusenya FDLR bitarabaho, kuko muri CONOPS bwa mbere uzaganire na Ministre Biruta bwa mbere byari byanditse ngo hari ahantu handitse ngo consécutivement, ngo à ce qui est prévu au point 3 consécutivement u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo gusenya FDLR birabanza, ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kubikora simultaneously, kuko urumva sinzi nuko wabikora. Ni ukuvuga ngo twebwe twagaragaje ko dufite impungenge z'umutekano w'igihugu. So nta rujijo rurimo rero. Nta rujijo rurimo, ibintu biri clear, kuko icyo nshaka kukubwira nuko yego soza ibyo kudufatira ibihano ibi ngibi bimaze iminsi ubona. Donc ni ukuvuga ngo icyatubaho ni ukuvuga ngo muri ya teori du moindre mal nibyo nkubwira. Ibihano niyo ngaruka nto kuruta ibyatubaho dukuyeho ingamba z'ubwirinzi. Donc ibi bintu byo biri clear. Hanyuma ndangiza hari icyo nigeze gushaka kuvuga ku byo afande Carolet ko yahoze avuga, biriya bijyanye no kuba abaturage ari abafatanya bikorwa. Mperuka kureba ya raporo ya RGB. Yego. Bavuze ku bagenda batanga amanota. Yego. Icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano ni 99.6%. Iyo ni CRC ni Citizen Report Card iheruka 2025. So nicyo nashakaga kuvuga. Donc ibyo birakwereka ko abaturage na RDF ni hand in hand. Ingamba z'ubwirinzi nta gihugu kitazigira. Yego. No muri context y'u Rwanda icyo bivuze cyangwa nature y'ingamba z'ubwirinzi yagiye ihinduka. Njya nibuka muri 2019 President Tshisekedi akijyaho ku butegetsi, twaganira n'abasirikare bakuru baho. Icyo gihe CDS yari twaga Celestin Mbala. Twumvikana kuri joint operations nk'uko zagiye zibaho murabizi. Diva nubwo uri mutoya ngira ngo urabyibuka za umoja wetu n'ibiki. Twumvikana ibikorwa bitandukanye twagomba gukora kugira ngo dusecuring kuri border yacu na Kongo. Urabizi ko harimo muri urashirizwa bwa DRC harimo group zirenze 200 zitwaje intwaro. Twumvikana ibikorwa bitandukanye byo guhangana n'icyo kibazo. Izo nazo ni ingamba z'ubwirinzi. Ariko iyo gize ikibazo nk'icyo dufite ubu, aho ubuyobozi bwa DRC aho president wa DRC afata icyemezo yemeza gukorana ahubwo n'abanzi bacu kugira ngo adutere ibibazo biturutse muri DRC, ingamba z'ubwirinzi ntabwo zivaho, zirahinduka kuko nakomeje navuze ku ntambara z'abacengezi. Yego.
ibintu byo gutegereza umwanzi ibikorwa bye bikadusanga mu mipaka ku butaka bw'u Rwanda twarabibonye tuzi aho byatugejeje. So ntabwo turi abanyeshuri babi cyane iyo turebe uko byagenze igihe cy'abacengezi. Hari ibyemezo byafashwe bijyanye n'ukuntu ingamba z'ubwirinzi zigomba kumera kugira ngo abaturage bakomeze babeho neza ntibaterwe ibibazo bituruka muri DRC. So turabizi ko ibyo bavuga ngo lifting defensive measures, kuvanaho ingamba z'ubwirinzi zose, icyo bivuga turakizi, icyabaho turakizi. Wavuze FDLR. FDLR hari abantu bibaza, ntabwo ari umutwe w'abantu dufite icyo dupfa cyangwa se inyungu turwanira. Ni umutwe ufite ideology izwi, ni umutwe ugizwe n'abayoboye cyangwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. N'ubu niwo murongo bagenderaho. Kongo ivuga ko abantu bashaje ngo reka nze nkubwire. So umurongo ni uriya umurongo wa vision yabo ni u Rwanda rutarimo umuntu witwa umututsi cyangwa aho bita umututsi. Nicyo bigisha kugeza umunsi mu mashuri yabo. FDLR rero aho banatandukanye n'indi mitwe yitwaje intwaro iba muri DRC. Buriya igihe bambukaga umupaka bajya muri DRC muri 1994 bagiye nka system, batwara amashuri yabo. Buriya za école des officiers, école des sous-officiers barabikomeje hariya. Bagira index graduatinga bagiye nka system nk'igisirikare cya leta almost. Niko nako bakomeje. So kuvuga ngo FDLR ugategereza ko ari babandi bambutse muri 1994. Kongo isanzwe bivuga ibyo ni bisanzwe, ariko abateye ikibazo ngira ngo nababiha amatwi bakanabikwirakwiza, kuko niyo wajya mu Tobo uyu munsi cyangwa ejo mu gitondo, abo wahasanga ni abasore bato bize mu mashuri ya FDLR. Hari index zitandukanye. So kuvuga ngo abo tugomba kureba gusa ngo nabambutse muri icyo gihe ni ukwirengagiza. Sinzi niba ari ubucucu cyangwa se niba ari kwigiza nkana. Kuba Kongo yabivuga birumvikana, bakorana nabo baba bagira ngo bitagaragara cyane, so barigiza nkana. Ariko abababaje n'ababiha amatwi ibintu nk'ibyo kandi bigaragara. Mutobona ushaka kuhasora wese arahareba. Ayo amashuri yabo ari za Warikare yitwa Pinga, ni ibintu bizwi. So threat ya FDLR ntabwo yagabanutse, ahubwo yariyongereye.